Inkuru yababaje abantu benshi batandukanye. Iyi ni inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Bugesera. Umugabo w'imyaka 35 y'amavuko akaba yafashe umwana w'umukobwa w'imyaka 10 ku ngufu, ndetse uyu mugabo akaba ari gukekwaho icyaha cyo gufata umwana utujuje imyaka ku ngufu. Mu gihe iki cyaha iyo kiguhamye ushobora gufungwa imyaka 30, igifungo gishobora kwiyongera kikagera ku myaka ku gifungo cya burundu bitewe n'uko uwo wasambanyije byamugizeho ingaruka. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda yavuze yuko umuntu wese uzakora icyaha cyangwa igisa n'icyaha, niyo mpamvu ishami rya RIB ryashyizweho kugira ngo rirwanye ibyaha nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero barahari kugira ngo baguhane. Bivuze yuko rero mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu ujya ukora icyaha cyangwa nta muntu ujya ukora amakosa ngo yidedembye. Bivuze ngo rongeye kubasobanurira imva n'imvano. Ese uyu mwana w'umukobwa yafashwe ku ngufu? Ese umwana w'umukobwa koko yari afite imyaka 10? Ese uwamufashe ku ngufu afite imyaka 35? Ese yitwa nde? Byabaye ryari? Reka mbanze mbabwire igihe byabereye. Byabaye ku itariki zisanga 7 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'2025 mu masaha ashyira saa 8 za nimugoroba. Bivuze yuko rero uyu musore yitwa Jean Baptiste Ndahimana. Bivuze yuko rero uyu mugabo akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 10. Mu gihe uyu mwana afite imyaka 10, uyu mugabo akaba afite imyaka 35 y'amavuko. Bivuze ngo rero iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Njye mugiye kubana mwana makuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi ku mazina ya Kidasamura. Muhawe ikaze rero kuri Kidasamura TV Rwanda. Kidasamura ni ihuriro ry'amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo reka dukomereze amakuru yacu mu karere ka Bugesera, mu kagari ka Mayange. Oya, umurenge ni uwa Mayange, akagari ni Akambyo. Umugabo w'imyaka 35 y'amavuko yafashe umwana w'umukobwa cyangwa yasambanyije umwana w'umukobwa ku ngufu w'imyaka 10. Iki cyaha iyo kiguhamye igifungo cy'imyaka 30 n'igifungo cya burundu biba bigutegereje, aho abaturage bavuze yuko uyu mugabo ibi ngibi ntago yarabisanganwe, gusa nabo batunguwe no gusanga uyu mwana w'umukobwa ari kubeshyera uno mugabo yuko yamufashe ku ngufu. Uno mugabo ari kuri sitasiyo ya polisi akurikiranwe ibyaha ashinjwa, ariko bisobanuye yuko uyu mwana ashobora kubeshyira uno mugabo, ariko uyu mugabo nawe ari guhakana icyaha, avuga yuko uyu mwana atigeze afatwa ku ngufu, avuga yuko uyu mwana amubeshyira. Twagerageje gufata abaturage turabaganiriza, abaturage nabo batubwira yuko uyu mugabo iyi mico cyangwa iyi myitwarire ntago bari bayimuziho. Nabo batunguwe cyane no kubona ubugenzacyaha ari bubuza kumutwara muri vani bumujyanye kugira ngo akurikiranweho ibyaha ari gushinjwa. Bivuze ko rero uyu mwana agiye gutanga ikirego avuga yuko yahohotewe, yakorewe imibonano mpuzabitsina n'umugabo umurusha imyaka, aho yayikoze ku gahato. Ubwo birangije uyu mugabo baraza baramufata bamujyana kuri RIB, ariko abaturage bavuze yuko uyu mugabo ibi ntago bari babimuziho. Bivuze yuko uyu mwana ashobora kuba yamubeshyeye hari ikindi kintu amushakaho. Gusa twabajije umwana umva ukuntu yadusubije mu buryo burambuye. Umwana yavuze ati, banyamakuru nongeye kubashimira ko bamugeze hano nk'itangazamakuru. Nari narabuze aho nashyira agahinda kanjye cyangwa nashyira intimba yanjye, ubwo nagerageje kubwira mama umbyara yuko uyu mugabo amfata ku ngufu. Gusa mama nabyumve kubera yuko uyu mugabo asanzwe aza agakorana imibonano mpuzabitsina na mama wanjye. Noneho mama yaba adahari aje kureba mama akansanga mu rugo, ubwo rero akajya nsambanya, ariko nabibwira mama akanga kubyizera. Nibwo nafashe umwanzuro wo kujya kubyivugira kubera yuko nari narakorewe ihohoterwa. Ndetse bivuze yuko uyu mugabo bivuze ngo uyu mugabo yaryaga umwana na nyina we. Mpaye inka rero birakaze. Uyu mwana rero yagaragaje iyo mbogamizi yahuye nayo, icyo kibazo yahuye nacyo arakituganiriza, ndetse n'urugaga rw'abaturage babyumva nk'uko itangazamakuru iyo ryageze ahantu riteranya abantu bose bakicara hamwe bagakemura ikibazo, bakiga ku muti w'ikibazo. Bivuze yuko rero uyu mugabo icyaha ntikiramuhama kubera yuko uyu mwana narapimwa n'uno mugabo narapimwa ngo barebe yuko nimba koko yaramusambanyije cyangwa yaramukoreye ihohoterwa. Bivuze yuko rero ubugenzacyaha buracyari mu iperereza kugira ngo barebe nimba uyu mwana ikirego yajyanye kuri RIB nimba giteshwa agaciro cyangwa kiri buhabwe cyangwa kiri bukomeze. Bivuze ko rero uyu mwana birasaba ngo bamupime barebe koko ko yafashwe ku ngufu,
Uyu mugabo nawe arabihakana yivuye inyuma, yavuga yuko uru ruga rugendamo ariko rwose ntago ibimugenza ari ugusambanya abana batujuje imyaka ku ngufu. Bivuze yuko rero Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye. Nimba uri bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, uhutira gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni itangazamakuru cyangwa ni ikinyamakuru gikora amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo musabwa mukore subscribe, mufungure inzogera. Murakoze.